Bantu mwarebye La Casa de Papel mwabonye ukuntu iyi season yarebye cyane n'abatari bake ku isi. Iyi season ni imwe mu ma season yarebwe n'abatari bake ku isi hose. Iyi season yarakunzwe kandi ikundwa impande zose, yaba abakuru yaba abana bose barayirebye. Iyi season ya mbere ya La Casa de Papel yasohotse 2017. Season ya mbere bitewe n'ubuhanga bwari burimo yaragiye irakundwa, ikundwa n'abatari bake. Iyi season yaragiye yamamara ahantu hose. Bidatinze 2018 hasohotse season yayo ya kabiri. Season yayo ya kabiri yaraje irakundwa umwaka wose irakundwa. Bidatinze 2019 hasohoka season ya gatatu. Season ya gatatu iraza nayo irakundwa n'abatari bake bitewe n'ubuhanga bwari bwihishemo muri iyi film. Iyi film si byatinze umwaka wa 2020 hasohotse igice cyayo cya kane. Igice cyaraje nacyo kirakundwa kurusha ibindi byari byarabanje. Ba nyiri iyi season babonye ko La Casa de Papel iri gukundwa cyane, bahitamo gusohora igice cya gatanu aricyo cya nyuma gisohoka mu mwaka wa 2021. Iyi yariyo season ya nyuma izarangiza La Casa de Papel. Gusa iyi season yaragiye nayo iba hit kurusha season zayibanjirije. Iyi season yakunzwe n'abatari bake bitewe ubuhanga Professeur yayikinanyemo. Professeur aho yumije abatari bake. Gusa ibyo si byatinze kuba iyi season yitwa La Casa de Papel yari imaze kurangira, byari bivuze ko hatazongera gusohoka izindi season zimeze nkayo. Umwaka wakurikiyeho 2022 nibwo mu gihugu cya Korea bakinye indi yitwa Manhattan Korea nayo ijya gusa nkayo. Gusa icyari kizitandukanyije maske zakoreshejwe ntago zasaga. Maske zimwe zari zo muri Espagne, izindi zo bakoresheje muri iyi zari zo muri Korea. Ibi si byatumye iyi nayo itamamara. Iyi nayo yaragiye ikundwa muri Korea, ikundwa no ku isi. Mu mwaka wa 2023 nibwo muri Espagne babona season ya gatanu si yabihagije, bahitamo gusohora indi season, ariko yo si yaba La Casa de Papel season ya gatandatu, bahitamo kuyita Berlin. Iyi Berlin nayo yaragiye ikundwa n'abatari bake, iyi Berlin nayo ikaba yari ifite ibice 10. Iyi Berlin yarakunzwe ikundwa n'abatari bake, nayo hadatinze bahitamo kuzayikomeza. Mu mwaka wa 2023 ariwo turimo nibwo hashoje ikindi gice cyayo cya kabiri. Yandikira kuri WhatsApp ubaye ushaka iyi season nyinyigoye.